Ua mai amanuia sa uninga fa amabae o le tuuai o le malo e le tamamatua. Le fionga ya faumuina aviata. Malu 5 tausanga matua o le soifua o le fionga o papa puleia i savai. Ile asa lulu lua fitu au kusa lua o luono. O le fionga faumuina aviata o le tamali isili leo na matua. O le faalapo tupatonga o le SVSG Samo Victim Support Group Village Representatives. Ma avea ai o ia ma whaatamai Samoa. Po le sui o le nuu i ngā ruenga la vea i le to manga moe popo ngā tia. Sa ngā nui aifa mui nā ele ai se tutongi talu mai le lua fesfuru valu. Valu tau sanga o au au na ilona taimi o lona sila fia ma le malo si euna ia le whaamuta o sa wanga i tutonu o ainga manu. I nā taimi na mōli mawina o se sui e anga maulalo e alofa i ono tangata ma o lona tofinga ele o sana matafa ioi ai o le vala au o lona fatu. Na awaya tu yaile pule ngol SVSG upolu e au fi yaile pristene. E fionga silini ulina jang ma village representatives o savai i ato e wha ailoa lea ngā ngol whaaftai. Ile sao le neifo i tamā matua. Ua maliu ai o wha atino pea lana tautua o le wha atupo le file mo. Ma leuna ia o le wha amuta o sa wanga wha sanga i tinama wha na o Samoa. O le moli mau fole nama ia na pa anga i le nuu sa awai umai toi sao ninga ia mana ia malo ia ile sao. O le tama le fionga ya fomuina. Mo le toi fo i wha mawhanwhananga mwha maisenga i a inga loto wha avau vau. O lo tu maulawa le taimi o le tau sanga ma le au ngol wha moe moe e ua ava esele i ngō le te wila ma suia i le mea sina Samoa. Ma wha lau lo alo i a i le wha ilo ilo po le lauko le mea sina i le aso lulua na nafi i le moto tu lisi le ele fau. O le wha ilo lea ua iai le ata o le tā noa o le fue tuinga to o ni fo oti whaatasia i male ipu tau awa, sui ai le ata o le fungala au le te wila na sawai. Ma tau awa ai le sao le company telefoni le Vodafone Samoa ma le taxi, o sia ki tupe e ta i 5 sefuluafe mo le vai aso mesi na Samoa. O le company telefoni le Digi Cell le sefuluafe Tala mo le tauvanga tau sala Samoa no mea production, ma o loa e tu sa le tau ma le 5 afe Tala. Sao no le fionga te ta il malo i le tau le swinga o iai nei, le ingoa mea sina, whape ona sa waile te wila. Ila na sau noanga, o se tai au tu matila, i fuafuanga rualu mamau al malo, ona wa el to whama le whautanga o futia o sola, masa ualu ma le ala fuan, sa whaatui na i fo ilwhai ngā malo o mawai atu, e tau ona yeise vai aso whapitoa tātou te whampu e ai, le tāua o le tātou tū maanga i whanua, al Samoa moni e a fua le whalau lo Samoa langi atoa, mo tu lisi asia si mai o se vai aso e tuli mata el to telo tangata fita whao mai Samoa. Awa o le awhelanu launua iei whaalinga SS i ta alonga o siva o pesenga tu ngā whautase o ngā se seina o tau mawha Samoa maisi. I le tolu se fulu tau sanga taruai pe on sao nore fiongal palmia sa tātou tau awa mea mai ai i le tau whaatuina o le tātou vai aso o le te wila i le mawhai lava o na whaangaloina le ngā solonga na ta oto ai ina ngā luenga le lei nā fo i taimi. Mai ua whaasoro ta pena ai fuafuanga o le vai aso fau me sina Samoa. E iwa manua le mta ngā luenga o ta alonga le uto e te tala mai mo tusi talo sanga mai tangata i fia whai ngā luenga tu mau. I le o le a le to e talia talo sanga la tau na talo sanga mua muatu mo a wanoa e lua skula ki i le Friendly Park. To tasil tangata wha Vaifanua le Friendly Park. Tasi le leo po ma le Fatu Reserve. Tolu awa noa wha Vaifanua i tona i mato. Tasi le wha mawhalta alo i tona i mato. O tutongi o awa noa ta uailunga. E ta ise fulua fe 5 se lau le tausanga. Peitai. E ei fu i awa noa ngā ruenga wha akoni kalati al mta ngā ruenga so i fua maloloina. Ua to e te tala mai mo ta alo sanga. I tutongi e i le vao le se lau ma le i vafe ono se lau. I le se lau se fulu i vafe valu se lau tala al tausanga. Ina ua le talia tal sanga i la ton tal sanga mo muatu, mai le te tau ona to e tal sanga at foi. O awa noa mo consultant specialist acute primary care clinic, consultant specialist at Malia to atanu mawhili the second hospital i Savai'i, consultant specialist at medical imaging and radiology, head of department anesthesia and ICU, head of department acute primary care clinic, and medical specialist cardiologist. O le tupe whaasoa le malo mo le tausanga whaal tupe le Leilua o luono. Lua o lua fitu mo le mtanga luenga soifua malo noina e se lau valusu tolu miliona wha se lau lua i wafe. E au fiai le lusu tasi ma le afa miliona
Tala mo vaila au se fululua miliona tala mo tonga fitinga i atunu i fafo. E tolima ali imatama ita iyo Samoan whamoniaina skolsipio lōlono. Ma onga whaawa wai University tono Japani mo sitio la tō mai. Olo anga i tonu iai la tō wa o onga mtātā lo tau la iai la tō susuenga. Ma whaalau ilo aile mai so nei le sauninga a mana ia. Lena whail ofiso le chaika le SNPF Plaza i Savalalo ma awai atu iai whaatasi ma awainga. Ulva senga lea to 5 na filia mai le NUS le National University of Samoa. Le Ministry of Natural Resources and Environment le MNRE. Mtanga ruenga ofa natura mal siosio manga. Le Samoa Meteorology Division polo official va aitau. Ma le Samoa Fire and Emergency Services Authority le FESA pulenga fuimu. Elfiai Ellis Talingi Apulu, le Master of Social Development and Administration, Graduate School of Social Design Studies in Le Rico University. Nuku Fetau Muaulu, Master of Public Management and Policy, Graduate School of International Relations, International University of Japan. Seruia Aloama, le Master of Business and Administration, Graduate School of International Management, International University of Japan. Patisepa Maungata Milikini, Master of Policy and Sustainability Science, Graduate School of Policy Science, Ritsu Macon University. Manu Solomona, le Bachelor's in Environmental Studies, Ritsu Meka Asia Pacific University, Sustainability and Tourism. Rasuele Chaikai Samoa, le Resident Representative Furuta Shekeki, na ia vantu fa malo ilvasenga o ta wailunga. Maangi ai sauna nga talumale wafe suluiva se fulu iva skolosipi asamo umanuia mal porkalamelea male to 5 fa opopo ta wailunga. Mafa awa waile numero tangata whainga wenga. Ai talumai le afe iva se lau fitulima le lua o lua 5. E afe onu se lau lua sulvalu Samoa wo i Japani. Ilalo o porkalame o ta ua fa apitoa mo le si tio sila fia mato mai i ngā wenga pe ataliu mai. E ese mai porkalamelea amata lua afe suluono le Pacific Leaders Program plead e to ofa Samoa na manuiai foi o fa awau mai ai lava avanoa le o le luas fuiva Samoa o lato maua ai avanoa skolsipi lalo le Chaika SDG Program e pe o le to 5 le ufa lau no ai le vai sanei masau no fa to ai le suil malo Japani i Samoa.